روز باش تماشاوان هجا ده دنیا تیوی ده ده برنامه کردی هین دبم ده دیسا سلافورز بله تماشاوان هجا اما ایروجی ده درس کردی ده ده کردی هین دبم ده مجارک گرینگ اما جواره پیشکش بکن اما ایرو لسر الفابیا کردی بسکنن تماشاوان هجا خواندوانی مجی لبندامنا هوانون بخیراتن من چاوانا باشم خدا جوراز بی سر چاواتن بله مگو چه مگو امید وی درسیده لسر الفابیا کردی بسکنن درسین درباس بویده ام هنکی لسر الفابیا سکنی بون لبله نه بهورگلی ام بچکی سر لسر سکنین اما ایرو هنکی دی بهورگلی لسر الفابیا کردی یا لاتینی بسکنن اغلبه بلکه هم تکارن چکی بحثاوهای عربی واجب کن لی اغلبه اما لسر الفابیا ایرو کتاب کارانین یا لاتینی بسکنن بکه اما چه جهوره ببیجن بله بری درست چکی اون بپرسن هیا بله اما دست بکن ما گو چه درسامه الفابیا کردی بله الفابیا کردی یا لاتینی مگو ایرو الفابیا کو ام بکارتینن یعنی اغلبه کو کرد بکارتینن چند دنگ تیده هنه ده الفابیا کردی ده سه و یک تیپ هنه بله مگو چه ده کردی ده سه و یک تیپ هنه یکو ایرو تینه بکارانین جوانا که هشت تیپ دنگ دیرن هشت تیپ دنگ دیرن بله دنگ دیر بترکیان بیجن ünlü anji sesli بله بنا بنویسن دنگ دیر sesli بله ما گو چه هشت تیپ کی جانن او هشت تیپ هم بنویسن E, U, I, A, U, E, I وەکی دی کیژانمە یەکمە ئۆ بەێ بەێ هەشت تیپێ کوردی دەنگدێرن ینی سەسلینە هەشت تیپ ژڤان هەشت تیپە سێ چاوانە کورتن و پێنجی درێژن بەێ سێ کورتن پێنج درێژن بەێ ئەمێ ژیە کورت دەست پێ بکەن بنە ئێ کورت کیژان مەگۆ ئێ و ئەv هەر سێ تیپên کوردی کورتن ئەv ناژمەرە پir گرنگن خوێندناوە تەلافوزکردناوە پir گرنگە چما ji ber ku biya tirkî re têne tevlîhevkirin yani gelek cara em I, A, O an jî ê ya weke ya tirkî dixwînin em ê vê derê çi ferqa wa jiya tirkî heye em ê ser wê bisekinin an jî telafûza wê ya rastî gotina wê çawa ye em ê ser wê bisekinin ji ber çend bêjin çikû em karin bêjin eglebeliyê tirkî ji ber ku zimanê tirkî xwendine bi kurdî dereng xwendine an jî nexwendine tevlî hev dikin ayê weke ya tirkî ê weke ya tirkî dixwînin êdî xwendina kurdî zimanê kurdî xira dibe yani cana jê kitabekê dê desekî dixwîne tişek jê fêm nake ji ber çi ji ber ku bi telafûza tirkî dixwînî lê wextê ku yek bi telafûza kurdî dixwînî tu baş fêm dikî ji ber vê yekê xwendin telafûzkirina tîpên kurdî pir girîng e gelekî bi qîmeta önemlî ye belê em ê pêşî ji ê dest pê bikin çawa tê xwendin nêzîkî ya tirkî ye ev belkî weke wê ye em karin bêjin mesela bêjin çi peyveke ku ê dest pê dike bêjin evîn em bêjin evîn mesela tirkî dibêjin ev weke vê tê xwendin ne evîn evîn vî şeklî wekî dî em bêjin erê erê diqet bikin bala xwe bidin ev û ev weke hevdû nayêne xwendin ne em got çi e rê ya pêşî kurt e ya pişt re
دريجة هم نهات نسروي لما يبرن ار ري يعني ياد دوا دريجة أبوكا تركيا وكيدن بيفا كدي سر مثلا بنش السر اس بله والتلفظ في فهم كنا يا كردي يا بكمك بشفقة بفيرنجي تي خوندن تي تلفظ كرن بيشترا ام هادنا سركشانه اويه او چاوا تي خوندن نزیک اویا ترکیه دیسا اوجو که ترکیه ام کارم بیجن کرد تی خوندن وکه اوجو کرد تی خوندن چاوا کرد به وی شکل مثلا بیجن کرد کرد گوتنا ویجی کرد نه مثلا دریج یعنی تلفظ ویجی دریج ای بلیده نه دریج کرد بله ما او چاوا خوند ما کرد خوند کرد وکی دی ان بیجن کرد کرد دیسا ما کرد خوند نه أنا بيجي كورد نه كرد وكيدن هيدا كديكو أو تدا هبه أو شو دريجة كيجان أويا أف أويا شو مثلا زوجي دريجة زوجي دريجة مثلا بيجن شو دزلام دو أمنا بيجن دو نه كون بيجن دو كيجان دومان أدريج دبي نه دو كرت وكيدن وياك كرت سوار تي جوهرتن أجي تين فيساندن أمينا بيجن بيفا كدي يعني بلكي زيادة بفينا نبن بيفا كدي بدن مثلا بنشي كرك نه أوجي كرتا منا بيجن كر دور جي ودريجة جي دور نبيجن دور كنت بيجي دور چه دبي دور چيه مرجان إنجي لؤلؤ نا دور دبيجن دور أري أبنا كرتن وفهم كر باش أمي درباس بن يكدي ما جو أبنا جي جرينجا استخاذ بينا ببيجم دو كردي دا هكا تيبي بچوك بي بفيرنجي تي نشاندان يعني وكا إيا تركي هكا تيبي مزن بن أم بفيرنجي نشانددن يعني مكارفينا تشكيش لكن جي ليش بركو تفلي لي نبي أم كارفينا بنفيسن وفهم كر يعني أم بيجن شا أم بيجن عراق أم بيجن بچوك تبنفيسي تي وها نفيسي عراق هكا مزن بيتي بفيرنجي نفيسي وفهم كر يعني د كردي دا هكا تيبي مزن بن نقطة ايه نينا إيران إيه ذاتن أو إيه هيا أف هردم كمكي وهي بچوك بي مزن بي لي بچوك بي هيا مزن بي نينا وفهم كر أفدر بنا باشتان بن د كردي دا بچوك بي أفتي خواندن ما مستقام تشتكي برسم كرم كا وكيا إنجليزي يسا نه أربيا إنجليزي جوسايا أما ستيك إنجليز بيجن شيء مثل I go to school يعني I بالإنجليزي شيء إيه نه إيه كو مزن بفيرنجي نشان دادن كو بچوك بي سريبين نقطك هي ألمانيجي يك وك بناء إيه ألمانيجي إيه مثلا بله. تبي إيه كنت مازن يعزب دبا بين نقطة بينه مير أفجي بيرنجي فينا زانبن بله ما قلت شيء مثلا بيجن شيء بيفكك أوتي ذهبي براتي أنجي برا نه تفرده هيا وكون دبينن كرتي خوندن أنا بيجن برا أنا بيجن شيء كراس شيا فيستان نه كراس فيستان بري كراس زيده هبون لإيرو زحنينن جانم دبرسن كراس بكراس شيا جبر چیش برکو جحول رابویا ایدی نوی ویجی نای زانین چما چکو ایرو زحف نایب کرد بره زلام اجی کراس خود کرد نه يعني جبر واد جلي أبقاسي موديل نبون قاسي جور بجور جل نبون كراس خد كرن زلامة إيدي إيرو بيرك جل خناكن بله زلامة خد كر إيرو بيرك جل خناكن بله ما جو كراس وكيدي بيفك مثلا بجن ورا فر ما مست بله
ev ya bçûk û mezin. بله Ji ber got aynı binyan de tê Amanî de İngilîzî de Kurdî de aynı ye. اري يعني او تري تشكي ترجيح كرنج يعني ام قاعده كوج ازمانه هاتيه اللي جبر كود انجليزي ودوليه ام كار بيجن يكو اماده كريجي بوي شكل قبول كريا وكم زان از فيجي بيجم دسبيك ده هي ام درباس نبون اف الفابيجي جالي جلاده علي بدر خان فا هاتيه اماده كرن وجاره بيشي ام كارم بيجن ده روناحيه هواري ده لشامي هاتيه بكاراني جلاده علي بدر خان یه جمالباتا میرکیه بدرخانیان یه جزیره وی حاضر کردیا و لویدره دوی کوارده جارا پیشی بکارانیه و ام بیج نزدیک 89 سالیه آنجا هفته 8 سالیه ایروجی ته بکارانی کرم که اسکه تشکی پرسکم سایه تیپا لکردی دا سورانی دا زازاکی دا کرمانجی دا دگشت و یوسم گیا دا عینیه بله تیگو هرتن مثلا خو صورة تدي الفابا واش بركو جداية جي او جي فرقية خين عبدا و يا كردي جي يا كرمانجي يا تركي جي جبركو بلكي قلافية زيدنا مزنا حميد تيب نخسن يعني حميد دنك نكدنا الفابا دا وكون زان تيب ودنك نعيني تشتن تيب مثلا بيجين چه مثلا اف تيبك نا ل ا دنگك مثلا ا دنگك و اف جي تيبك يعني هر تيبك دنگكي نشان دده نه ليه بله جارنا جي د الفابه كده تيبك دو دنگا سه دنگا چهار دنگا نشان دده يعني دنگ و تيب نه همان تشتن يعني تيب چیه تيب سمبوله لدنگ دنگه کو ام گوی خوب دبهیزن وكما قلتي مثلا ديا عثمانيه كفن ده اف چهار تيبا نشان دده او 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 ايجيت كردي ده بلكي دنگي سهو يكي زياده ترن هاجيت كرمانجي ده لبل ايرو سهو يك تيب كتنا الفابيا كردي ده وافدر فهم كده نقول ذاتا امي او تيبي كود كردي ده نينن ودنگه هيا كو تيبي واتونه امل سرواجب سكنن يعني مثلا بيجن تيبك دنگك كردي ده هيا اما او ده الفابي ده جه نگرتي امل سرواجي درس پیش آمده بسکن. بله مگو کراس ور برا وکی دی امکارن زیاده تر بکن مگو چه وک ات خواندن ابناکه دو عمل سر به بسک مثلا بیجن چه دو بیجن شوان پرور بله بله مثلا هر کسی دگو شیوان پرور نه شیوانه نه شوانه اف اویا نه ایا وک ترکی نه خواندن دو ام و زانبن هم درباس بونجور اوه وکی دیمگو پنج تیپ جی دنگ دیرن یعنی بدنگن دنگی و دریجه اما وینا جی ببن ویالی با بله کی جان تیپ ما دریج بون مگو آ او ای او اف ناجی کردی دریج بون اما سر آی بسکنن پیشی آ پی وکی بیجن آمد بله ام کارم بیجن آمد ویدری آ دریجه تو کردی ده هر دم آ دریج تی گوتن دریج و لسر آیه کمک اشارت نینن هنگ جوینا غلط دکن کو آ دریج بل سر چیک دکن کردی ده او نینه سر آیه ت اشارت نینن لی بله هر دم دریج تی خواندن مثلا آمد آگر مثلا آرد آش ام کارن و پیوا زیده بکنه آف چه؟ ارزان بله ارزان آف آرد آخین اف ناجی همی چنه تیپین دریجن یعنی آ تیده هیا و آ هر دم دریج تی خوندن يعني آية كردي وآية تركي نوا كهفدوية فينا باسان مثلا تركي ده بيجن شيء ده بيجن أحمد ده كردي ده اف فيرنجين بخوينن كو اف كردي بأمي بيجن أحمد ليه ام كردي عصري خو أحمد نا أحمد ام بيجن شيء ام بيجن أحمد يعني فيرنجين بنفيسن أحمد يعني هردجي ندريجن هردجي كرتن أحمد Mesela Kerem. Türkiye av
جمج آف هي مثلا بله. كان وحرديانه فرق زانبن مثلا بله يعني تركي ده وك نزيكي كردي اللي نوك كردي ما وك شيء وك ما قول مثلا تركي بيجين شيء رمضان مثلا ترك في شكل رمضان نبيسنا ليه بل الجور كردي كم كردي بيبقى ما بيجين رمضان جبر چه جبر کو آد کردی هر دم درجه لی ترکی جبر کو اف پیویج در بهاتی اب چکی تبلیغ بویا مثلا ترک ام کردی بنویسم چاپ کن ام بیرنگی نویسم رمضان یا داوی درجه هر کی پیشی کردن رمضان بنرن یا داوی درجه نه رمضان مثلا باران ام نبجن باران نه بوك تركي ترك مثلا بيجن صاران مثلا اشتى وجودهم صاران نابجن ام كردي بخوينن ام بيجن صاران هر وقتي درجه بنا باسان بن امش اي درباس بون تشيكم باير بيرسن هيا على قدر بل وقت دي اي هيا دو كردي دا اي قالي هوالا بچوك جيبه مازن جيبه بكمك ديني بيساندن بشفقه سريويه سيوان هيا انجي ون چبخازن artık بيجن اي هر دم دو كردي دا افجي درجه yani iya Türkiye heneki direştirem kardeş. Belki neziki veya ama çekici direştir. Mesela bejin çe bir. Mesela Türkiye bejin de bir arada. Yani Kürt bejin. Let Kürdi de hem her dem direş diken bejin bir. Bir çiye? Unzanen? Kuyu. Kuyu. Ne yeke yani? Yani bir kuyu. Kuyu. O mane yeke veya dici haya. Av çiye? Hafıza. Ne? Mesela bejej biramın çu. Yani aklımdan gitti, hafızamdan silindi. Biramın çu, bir. Yani şibihne hevna, vaka bir jit işte binakom, bir hafıza insana işte demiş, böyle belki. Böyle mago bir. Em bejin sir. Sir çiye? Benay hatva. Evet, sir sarımsak. Vaka diye em bejin şiir. Şiir çiye? Şiir, süt. Şiirin ji şiirte. Şiirin çiye? Yani tamay vaka şiire. Mesela diyeceğin çiye rengin yani renge vezeden. Şiirin vaka şiire. Şiirin. Böyle. Vakidi peyvekedi iyi tedavi. Ziya şebe. Vakidin İşev. İşev. Avcı çedebe. İşev. İro. İsal. Evnahami çe deben. Böyle magoçe iya kurdi her dem دريجة وكيدي أم هات لسر أويه أنجي إيه أفجي الكردي ده هر وقتي دريجة يعني الكردي ده دقة هنا أفيك وأفجي ددو يعني أفهردك جهفدو قلكي جدانا يك دريج تخوندن يك كرد مثلا ما جو كرد أنجي ما جو دو وقتيكو أم ببيجن دو يعني وقت دومان تفهم كرن كل سر كمك نبي دبي إكي يعني دو جيد بيجن دو جيد بيجن دو جيد بيجن يعني تيجو هرتن دو يعني دومان دخان أنجي وكيدن أم بيجن دور يعني أزاق مثلا الفيدا جو در أو إنجي ما جو يعني جي لؤلؤ بيجن دور جوي جدايا كل سر كمك هبي هر وقتي دريش تيخوندن ما جو كور كل سر كمك نبانه بانه چه؟ بانه kur çocuk yani. Ev cüdaya. Yani bejin şur. Şur çiye? Kılıç. Ne? Şur. Mesela şur, kur, dur. Bir rengi o ya kul ser em bejin kumuk haya her vakti direş te xwendin ve naj zanibin. Tişekî ku wej û yê fêm nekirî heye? û we fêm kir. Wekî din çabû ما غلطية كر وجمرة نقول نقول مناكي إيه دابانا غمينا أما فينا بجهرن أف أوبو ما مناكي ويا دانا أما نهاجي يه إيه بدن أز فينا جي دبم بله ما قلت شيء ما قل إيه هيا دورا كم كيف هيا كم كي إيه هر وقتي إيه جي دريش تخوندن بله ما قل ناي دريجن وقت شيء وقت ما قل كير بله كير كير چیه؟ كير بچاق كير بچاق نيزي كيفي بيوه كدي هاي چیه؟ كر هيا
کەر و کێر فەرقاوەش هەف چییە مەسە کەر وی ڕەنگی تێنویساندن یعنی ئە کورت تێخواندن کەر لێ کوتەگۆ کێر معناوێ تێگوهرتن وێنا باس زانبن وەک نێزیکی vê کەرژی هەیە ئەو دووردە کێ تێگوهرتن ئەمێ دەرسێ پێشیامەدا مێ سەر بسەکنن هایش vê هەبن یعنی دێلا ون بێژنێکە ماتە کەری ون ببێژ ماتە کەری فکرێکی vê دەکەن هەش قابن کەر و کەر و کێر سێ پەیوێژی هەف جودانە وێ نازانبن وەکی دی ئەن بێژین چ بێر بەر چییە بەر سنگ دەبێژن ئانژی ji بۆی گەورا دەبێژن ئانژی ji بۆی ترکی دەبێژین چ ürün مثل bi îro darê me ber negirtin ber dibêjin yan jî dibe berek li mexist yanî kevir an jî ji boî fişekê jî tê gotin ev na xutê ku li ser kumik hebe dibe bêr dirêj dibe mena wê bêrê çi ye bêr kürek kürek erê ferq vê na jî zanibin bêr wekî diyan bêjin çi cêr cêr şêr em karin vana jî zêr زير زير مير مير نه مثلا دبي مر مثلا بيجين مر مر چیه على تككم مروف بك هولانيت كنا باللي خو بيريت كن تشبه بيري نويت بيجين مر لي كل سر كمك هبه انا بيجين مر انا بيجين مير يعني زلام يعني اركك بله وكيدي تيبا كما تنما يا دريش كي جاناوجي اويا اوجي دو كردي ده لسر ت اشارت نینن کمک نینه لبلی هر دم دريجه دريجه بنا زانبن دور ام بيجن دور چیه دور هم چرچوه هم دورات شکی هم جی معنی ریزه د سرای نه بیرو دورامه yani sıramaya rezamaya دور وکی دیان بيجن شور شور چیه tuzlu yani bixoy الهرم لا بيجن بخوي والهرم لا بيجن شور yani tuzlu وکی دین çaya çöl heye çöl çöl çiye jder ve bajir qır yani her derdi be çöl vakidin کۆر kor heye kor kiye ev kuçavevi nabinin vakidi bor heye bor çiye bor dmane bor hana yekje ava kumroft karbe blingat tere derbas be vakat çemeki pçuçik vakidi ji cüreyeki haspana bor eri بله مگو چه ام لسر تیپن دنگ دیر سکنی ایرو وقتی ما خلاص بو باور که امید درس کدیده لسر تیپن دنگ دار انجیه بدنگ بسکنن باذن خدا نهات شکل بپرسن هيا مامۆستا کرم که لێگاتە گۆتە بیر هەیە مەسەلا هەمش بیرا من هەو هەمژی ئەوکە ئەرێ. دراگۆمە چاڵکردی ئافتێدا امی چاواجه وا خلاصکن هره تپرسه زحمت کرد تری هر پیوک دجه خدا تي بكاراني الجور جهه خوجي معناه دغري مثلا كنت بي افجي بيرا من شو يعني ابنا بيرا اوفيا محقق حافظاتها نه اللي بتكري فلان كاس كتي بيري ده هر عندنا حافظات كسيه يعني اول جور هفو كتب تي معناه مثلا تركي ده يوز شار معناه هنا نه صد وجه وعيار يعني سشار معناه ما تفلي هف نابن او نابي برسكريك شباب عند دجن ورا بيبين هف دنك دنجي وعينيه اللي معناه شاف جدايه بله درسام خلاص هبالنو بله تماشاوان هجا ایروجی ام گهانا داویا برنامه اخوا ام ایرو د برنامه کردی هین دبمده لسر الفابه کردی لسر تیپن دنگ دیر انجی بدنگ سکنین د درس پیش آمده ام لسر تیپن دنگ دار انجی بدنگ بسکنین باذن خدا حتی ویدم ام بهبره ان شاء الله بمینن بخیر و خوشی ده بخاطر